Soalan 4. Zas. Alright darling. Okay, so sekarang kita dah soalan vektor, diberi points P, Q and R berada di atas straight line di mana PR equal 3/5 PQ. Alright. So by using the vector arithmetic operation, find the vector of PQ. Kenapa dia kata vector arithmetic operation? Sebab kita tak nak kamu solve this equation, contohnya by using the divisor aligned segment from the topic geometry coordinates kan. So kita nak guna vector. So kamu kena ingat tau, bila kamu nampak coordinate P, jadi kita boleh convert coordinate P to the vector. The vector dia adalah, cikgu bagi contoh contohlah P kat kawasan ni, Q kawasan ni. So this is origin. Okay, so kalau O ke Q, O ke P, okay, kita boleh panggil dia vector OP, vector OQ. So once you nampak coordinate P, kalau kita boleh wujudkan dia vector OP, kalau Q vector OQ. So we have to find PQ. Okay, ingat kalau PQ mesti starting from P and then the finish with Q. Okay, so kita menggunakan apa yang ada di sini lah. Kita dah ada OP, kita ada OQ, that mean PO, OQ. Okay, and then replace lah. PO that mean melawan anak panah, so negative vector. Okay, negative vector. OQ masih sama mengikut anak panah. Alright, kita kena tunjuk proses tambah ni tau. Kamu tunjuk lah. Kena tunjuk ni warna biru cikgu tunjuk ni. So hati-hati bagi tunjuk, bagi cantik. Okay, step kita. And then the final answer for the vector PQ is 15, 5. Alright, Zaz. Okay darling, so we have to find the question B, we have to find the magnitude of OR. Okay, so kalau nak cari magnitude OR, kita kena ada vector OR. Sekarang OR tak ada. But, okay, kita ada information PR equal 3/5 PQ. Okay, next. Okay, ingat, bila OR start from O and finish with R. Okay, tapi kita ada PR. Jadi, cikgu buat OP PR. Start from O, finish with R, and then the center are equal P. Okay, so OP kita ada. Kita dah ada OP, but kita tak ada PR. But PR kita boleh replace with, ini yang sama lah cikgu tunjuk tadi. Okay, PR we can replace with 3/5 PQ. Okay, PQ kita dah dapat tadi for the question A. And then multiply. Okay, kat sini kita akan dapat 93. And then simplify. Kita dapat 65. Okay, belum siap lagi. Okay, this is the vector of R. Okay, OR, we have to find the magnitude OR by using the formula of magnitude. Okay, substitute our X value and Y value. Yes, kita akan dapat 61.